Futhi ngiyabonga nje ngoba ngiyibona ngathi ngiphilile namhlanje ngiphiliswe into encane. Bathi abanye abantu la kulezi zinto ezibhalwayo uyaphi uShembe la simfuna angizile kubona bengize mina engonyameni na kumhlekazi na kuso sonke isizwe singithandayo. Okungilaphe kakhulu igwala lingeni ezulwini. Okungilaphe kakhulu ukuthi igwala lingeni ezulwini. Uyabona ubeka ngizwe lezi indaba lezi beyikhulunywa la. Ngabe ngathatha amasaka ami ngabaleka ngashiya amaNazaretha. Keba ngoba igwala lingeni ezulwini. Ngihlalele emthandazweni ngoba umthandazo uyaphilisa. Umthandazo uyawaxosha futhi amadimoni. Okungilaphile ngilashwe ukuthi kubanjwe laba bantu akade bebulala izingane ngoba bese nayo sisifakwa phakathi thiwa sibulala izingane njengoba kufika ethini. Yenzeka ke la emhlabeni khona isilwane esithi masifica imoto imile bese siphamisa umlenze siyayichamela kodwa masiyibona igijima seyijaka singena kuyifica ukhule ngonyama zohloka izitha. Mina engikwaziyo mangabe umuntu uthi ngwinyama yakho awukwazi ukukhuluma kabi ngaye kodwa into yenzayo uyahletshwa umuntu omkhulu akukhulunywa nje esidlangaleleni ngaye umpende inyama engayidlanga abantu abakhulu bayahlonishwa babazali njengamakhosi nje ingonyama abazali bethu thina sizwe. Hello Mzansi, welcome to Mgosa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Unyazile Zulu claps back kulabantu labahlala bamkhuluma kabi, labantu labangamfuni, labantu who are always dragging him kesana uthi uma ngabe benathi tindo bandebe batikhuluma ngaye ngabe washiya phansi lapha kwaShembe, but because iligwala uyathi ukuthi alingene ezulwini uyaphokophela and uthi njena akazile kunini akangenelani nani nje. If you guys have a problem with him uthi hey sekwakho lokho because yena uyati ukuthi uma njena aneliqiniso uyaphambili and uyasho ukuthi diningi tindobani letibi labatikhuluma ngaye and uyatati, but uthi kuba ligwala akukwendi ungena ezulwini. That's why nje tinto lentikhuluma konine utishaya indiva. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out. So goodbye.